Impact News ki Manung Hutna miyeng tabi punamagpo ahan mamagtada adongi host PRIYOBARTA na taram na okcheri. Ngasidagi tha ani uhum gi matung dadi NSCN IM amasung Indian government ka framework agreement sign tawni gabdu chahi ani mapung pharag lagani. Framework agreement dagi kari impact lakadage nunggi wahan tho karino lemin ko Manipur state leminari ba furup kangu me amda kari akai ba lakadage haibna chingba khana na ba khoi ge studio da lengsin lere. Oja HEMANTAKUMAR NINGOMBA HUElYEN meeting make Manung MANIPURI editor ni Oja welcome. Also joining us is MANJIT SARANGTHEM AMSU president ni MANJIT welcome. I'm going to begin by asking Oja TIKEN, chief spokesperson from BJP. Oja ngarang dagi horga ngarang magta di yaripok ta Federation of Clubs yaripok na organized tawraga masigi framework agreement gi matang da one day symposium ang pangtok re Oja. Moina छात्र मैम मेरा पाइप ने चिंबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन मैम ने सरुक यादन पांगथोक बिनुजा अदुरा सिगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से एनी फरक तिरोजा दु ngasi भोक्ता पब्लिक डोमेन दा लागता बोजा सि मतंग करी करी हाबिनी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कोई 2015 की अगस्त की तारीख अहुम दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NSCN नाम का सोई तौना खरे एग्रीमेंट टू दा करी डिटेल में हम सेट तौगदगे हाइबुदुदी मतम तो सु खंगते अरुगा हौजिक सु खंगते कोइना खंगबा हाइबबु हारिबा कानो तो भारत संविधान की फ्रेमवर्क की मनुंग तौबा अरुगा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी लाइबा स्टेट्स थंगबदा लाइबा स्टेट सिगी आगे स्टेट की लाइजरिबा मागी बाउंड्री इंटीग्रिटी अदुदे सोहनदबा अरुगा sovereignty lies with the people हाइदना हाइकेबा दुमकना then constitutional framework the lakpaduna aduna sahi yankai hena sahi humpurum sojle sahi seta maning makha tamba nagalim mama adu 1,20,000 square kilometers sahi sa Nagaland adagi Manipur ki singi lamsing aduga sa Arunachal Pradesh ki Assam ki adu da natana thangari blebak Myanmar bhau ki yaw rerga स्क्वायर किलोमीटर लाख अमग लिसिंग कुनसे कोई नागा की नेचुरल टेरिटोरी नी मसी मनिंग मखा तंबा सॉवरिंग कंट्री अम सागत कदौनी हाइतना फॉर द लास्ट डिकेड तरुक रोम से सही हुमपुरोम से लाल होरपा अदुगा होरपसु साइ ग्रुप अमदगी ग्रुप अमदा मागी तोंगान बा मोंग होंगरगा तोंगना ग्रोथ लाखि बदुना ngasiди NSCN IM NSCN और मतलब NSCN IM और मतलब कि NSCN तोंगान फ्रैक्शन सामसा सिंसु लाखिबा स्वाई एरिया सिदाई सेता कोइगे लालहोपदा नत्रहरगा डिमांड दु तौपदा अदुगा पुनमक्तु फंगनबो होनबगी स्ट्रगल दु तौपदा प्रजा सिंगी चोक्थरबो कांबु सिंगसिना तसेंगना शांति होने हिंगबा पामकबा अदुगा सोमना कंदना लैरिबा दे सोवरिंग कंट्री सिदाइस्ता नागालिम हाइबा चौबा हदि स्टेट मरी सिगा म्यांमार रोम द लेरिबा सरुक सिंग दको पुनसिल लगा तौरिबा 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर की मनिंग मखा तंबा अदुगुबा कंट्री एमा सागत कनी हाइना खलम बदुगी ओइथोकपा गी अदुगी अनोसी वालकपा नत्रे हारगा अखोगी जेनरेशन सिदा कैनोम तोरंगा थंग द कैनोम मुक तौरक्सिनु का हाइबगी फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन मोगी स्ट्रेटेजी से होंग तौरक मानबगी थबक तुकी सोक्थरक तांजा हाइब तारे अदवाइदुदा सिगी कनोसी तौरे अदुना सांगना सीजफायर तौनरबा मतुंगदा सिगुंबा एग्रीमेंट अमदा यानरक्तना अदुंगा फ्रेमवर्क तुदा करी सेट तौगदगे हाइबदुदी स्टेक होल्डर्स पुनमक सिंगसिगा खनबा अदुगा मदु पार्लियामेंट सु पुथोरक्तना खनगदबा मदुगी अयाबा म पार्लियामेंट पिफम सु थोकपा अदुगा लेरिबा मयाम सिंगसिगा पामता stakeholders सिंगसिगी मागी इंटरेस्ट सोकतबा खदो पुनमक्तु लोइना खनबा याबगी अदुगी ठाकतु द लैबना हौजे खोइदा लैरिबा कंफ्यूजन ना हौजे टी मसिदगी मागी ग्रुप अनि तोनो खाइदोकपा याय हानगी हारिबा मनि मखा तमगे लालहौरिबा ग्रुप तु की मोगी पामसबा दुगुंबा मोगी पंथुंगदो अदुगी ऑब्जेक्टिव टू द ngauduna लैबा ग्रुप अमा अदुगा मदुगी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कांगपु अमा अदुना हौजिक फाउदसु अदुगुंबा अहोंग बदुगी वाखलदु मोइदति सबसाना होंग ततना सोशल मीडिया ता अदि याम होंगना ngang singna teenagers singna नत्रे कना बकामु इंटरेस्टेड कांगपु सिंगना पंगी इनर ग्रुप अमा अदे सोमना कंद लेजरी बाय खोगी सही
se lisingani hairi kana mo kangbu kharanati lisingani hairi se koina nongdala ren pakhang botagi hauraga lobe history duni se tharu kumba batagi adudagi mo koi gi thir kali kangbu singsina mo akoi nongdala ren pakhang bagi mamang da len ba tang se lila pakhang ba haiba ma 1500 BC da le mi haiba koi gi mythology gi saruk amada leiba du phau yausel laga di 3500 ki history le jara ba du kumba zumba state amani masi kai be aroi haibu ki wakhalo lo leiba kangbu sing da just machine nightmare ma phau han ba tar ko tum me malang na ba do no tawre chare palhalle normal life to sor horing to suffocation to pa do na nungai hantre sigumba man leiba sina group ani sige marakta akan ba aidi kari tawgada ke haiba ke se thajaba se adubu tawkhidra khoi ki mangadra haiba ki nusa thiba ki marak sidai sita government of India na se prime minister ki level ta natraga home minister ki level ta natraga sason pari ba se NDA ki leading partner or ba BJP ki national president Amit Shah masana adugo maru ba kanu sing sina territorial integrity of the states in the northeast region will not be affected at all adu di toina hayo adu di toina sum hailare ada hairu su akiba di dum power fair psychosis mai koi gi kanu sing sida adum faudna koi gi naharol singita koi gi satra gi sangstan da civil society da te de kanu da faudna lai aduna masi karum kan khara mu nem tharu ba amuge ta karno ma som da gi se Facebook ta ni khang de mani khang social media da lak pa ta gi amu pakatna satna amu da horak pa ma kari tok ta gi hai pa swagi tanja sa sarkar pu ba gi sumagi tangai fataba secrecy maintain to ba ki oi ba pot khar su lai bani na okay so I say eta khola kholi open hoina loina mak haidok pa ya da ba kanu su leiram ba su ya ina khali adu tang da secrecy oi hem tang da mamuta na khana ning jingba adu oja dam klak jege tawhan dukma tawhan ta ki opening remark ta in khangjaning je hujik oja nu tak pire confusion ma lere amongst the people adu example ma hair ba da mamang rajya sabha pham matam da MP DP Tripathi na hamba question da Kiran Rijiju nas mainu khungi tama the framework agreement of August 3rd 2015 between the government of India and NSCN is relevant document. Details of the final settlement are being worked out within the parameters of the framework agreement. Hence, it would be premature to make public the framework agreement. Premature oi hai ni oja adu mana vote khomba lakpa matam da ju premature oi dum hai ba adi Narendra Modi masama lakpa matam da vote khomba lakpa matam da yam kana laugi Amit Shah lakpa ojan ta kiri dumaina Amit Shah lakpa matam da ju territorial integrity sukchong chole hai but hujik pom mi pung khudi mak ta chingna ba ma lei bai tar ta opening remark ta kamai thamning akhoi ki 2015 gi August ahum da orang modong male aina masigi si agreement si prime minister gi mamang da home minister gi mamang da tawna basi akhoi gi government of India gi mahut sillaga haitare bureaucrat ki thaktani kanona India government ha pa NSCN IM ga wari sarna bagi hakhiba interlocutor Arun Ravi na torga muibhaga tawna ba pot amani mayam ni khangi aduda hagi basi yam thuna hai moi tha homboki manungda mai settlement ma pura ani na ado naga gi di yam chaw victory ni gaina moi ne yam haraugi bangbula ga tha dongna tharaga adagi di yam taram na hekta moi hinungai dana hoi sovereign country ma phangmo dongna moi hona ki harau na ki ado hoje khoina sum yeng bada sahi ani ahum sujala braina khali ado masi di sungli lengdi aduga mayam da hoi pakhatpa ado apprehension hai tare ko masi di adam leibam ju thoi maram di innocent IM na toriba demand si mayam na dum khangi adaga maga subminary ba civil society organization hai tare maga thadok pa hai tab ne hoi gi thadok ko mayam sina mugi pandam adai moina sakchale ba khongjang si akhoi adum khangi karino hai kanda ahan bada moisi innocent IM na maning tambal lebak ama oinana ba lal horingai dana maning tambal lengak amagi adum mangba adagi di akhoi gi tokhai ba lengak sasan ama leige na Manipur gi tongan tage haina khanbo regana adui wa he ngak pa smain tawi ado civil society organization ni na moina di hajaram ba yai ai di hiding de si matang da moisti akhoi gi detector ga kana gomba kharna sitau harga sapani aduna aina karim kanda asuma miuising asuma kangusing asebu akhina overground worker harga so idea dum mase min to bodai di kai da braina khali okay suma mayam le aduna ngasagi hojiksi media mayam sina
अखोई मीडिया है तारे इंडिया की मीडिया फॉरेन की मीडिया सिंह स्पेकुलेशन मैम जात से मैम पी पीबसीदा पाउसी मोइना सागतलगा फोंगे फोंबसी असुमबसु ओइबे याई अरानबसु ओइबे याई अदुबु अखोइदा लैरिबा सिंगनबदुदी मसिना अमुक हेली खरना हाई अखोइगी होम का डिफेंस का इंडिया गवर्नमेंट ना पायरगा अतैदी फ्रीडम पीरबा याई हाइगुम्बा देन अदगिदी अखोइगी कनोगी पान नागा बॉडी एमा सेमकनी हाइबुगुम्बा और नत्रगना अखोइगी मणिपुर ने अदुगा असम ने अदुगा अरुणाचल प्रदेश ने सरुक खरसी कोथोगा गेटर नागालिम हाइतारे अखोइगी नागालैंड अचौब नागालैंड अमा सेमबगी पोर्ट अमा खक्सी लायदा अखोइगी पोर्ट से अदुम हिंगिबा पोर्ट अमनी अदुना डिमांड सो अदुम तौबा डिमांड अमा तौदगदी फबा डिमांड से अदुम तौई अदुना मतम लेबा खिबिकता इनोसेंट आईएम गी लुसिंग बम मुइभासिना अदुम हाई अखोइगी पांदम सोइदना फंगनी अखोइ नक्सलबनी कुइद्रबनी नखोइ केन तौरबनी आइ नमदुगिदो पीनबो थोरांग लेरबनी ना अदा थाजौइना हाइ पोसे मुइभासी ना केनो अखोइगी नागासिंगी मरक्तदी मासी अखोइ थोदोक हेंदोकबा मियोय अमनी ना मयाम लौई अदुना मान ओइदबा वा ngangoy हेबसी मयाम ना खंगे मयाम ना लौई अदो वारी सानरिबा सी कनानो हाकंदा एनएसएन आईएम की मुइबा मसामग यावरिनी सोम नाकंददी प्राइम मिनिस्टर बु यावदे अतोपा मन मौर सिलगा सारेनी अदुना वारी सानबदा यावरिबा मी अमना अखोइगी अपामदु सोइना फंगदमनी कुइरोदबनी ना हायर कांदा अखोइना मी पाइरोदो सि करावाइदनो सिनी मी पाइ हल्लिसे कनाना पोन गे हाब कांदा इंडिया गा मेना पोहन बने हाबे वानेबो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अमा पब्लिक ओइना मयाम मांगदुदा हेक्ता सोइ अखोइ खुयेक पिनरे पिनरगा करीमता यावदे यांग हांगबने सि करी हाइनो सिनिदा करीगुम्बा सिंबा पोट अमदी मोइगी वाथोक सि लोइसलगे वाथोक सि फ्रेमवर्क मनुंग सिदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग तौनेबुदि हाइरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 3 दुगी मनुंगदुदा अखोइगी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री नतरगा अखोइ स्टेट बाउंड्री खाइबगी मतंगदो अनमाइ तौरगदि कमाइ तौबा अदुदि मणिपुर की मोइना पामे पोतो ताद्रा हाइबो वानिदा अदुननी अखोइगी ngasi अखोइदा नुंगनांगबा मणिपुर की खैजि काइगद्राइना अइना मसिदा अपील अमखक तौनिंगे अपील से तेन तकना अने खक हाइगे अमना नागागी इशू हाय नागागी हिस्ट्री हाय मोइना नागागी पुआरी से सकनो सु इंडिया गवर्नमेंट सु मसक खंगे न मोइ क्लेम तवे इंडिया की पुआरी अखोगी अदगिदी नागागी पुआरी तोआन तोंगाली इंडिया सि अखोइ इंडिया ओइरम पोंते नागालैंड सु इंडिया ओइदि हाइमनी अदो मोइना मसक खंबिरिबा नागागी हिस्ट्री से करम मखलगी हिस्ट्री नो सिनी मोइना नागागी हिस्ट्री दो इंडिया गवर्नमेंट खंगे हाय तारगदी मणिपुर की खंगब्रसिंदा मणिपुर की हिस्ट्री खंगब्रसिनी कोइ हंगनी से मीन्स मणिपुर हाइबसे मसागी कनामतगी मतेंग याउदना खोगी मागी बाउंडरी ngakcheramba मागी लेपाक मनिंग तंबा लेपाक अमा ओइरमी हाइबदो मदु मोइ खंगब्रसिनीदा अदुगा मागी बाउंडरी से क्राइबो लेरमगे मोइ खंगब्रा वांदा अदुना मसी अखोइदा करीम कादरिको मसी अखोइ प्रोवोक तौबो न सुम थोए हावानी नुंगाइतबम यावी सिगी पोर्सिमा अदुगा अतोपा अमना अखोइगी बाउंडरी से मणिपुरी सिंगना अखोइगी बाउंडरी सी अखोइना लेप्चगर लेजा पोने अखोइना ngakcherambani बाउंडरी सी कनागुम्बा मिटोप खरना सुम ngayen साइनरना सिना मोइगिनी सिना कुकीगिनी सिना नगागिनी गाइना सुमाइना तौरागदी मदुदि लाइबक थीबनी हाइनिंगी मदुननी अखोइना मणिपुरदा यामना साथीबा इरांग अमा थोरकद्रा हाइबगी अदुम एप्रिहेंशन अमा लेरकांदा मयामगी थमोइदा निंकोक तौदना मसीदा लेनरिसे अदुनने तौरिसे अदुना आई अहानबगी सुइनदी आई थमजगे अन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना मणिपुर थुगाइन बसिंगनु अरसोपुदी मणिपुर खुंदा मिनरिबा नुक्सी अखोइ मसन मनाउ सिंगसे मौसागे दमाइ तौदना लाइमिनजसनु अदुगा नुक्सी चानना हेना सखतनबरमदा मियंग संगा सेन थादसनु अखोइगी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिरेनसु सिंगदा चलगा मयाम तौरिदना मसी बीजेपी गवर्नमेंट की मपाने न अखोइ लौबि याय अदुना अमुक हेना मसगी करोड़ सोहम पीरिदुदा लिसिंग म पिबियु लगोइगी ngam होनबियु अदुगा सिंगदु सखोलनबियु अदुगा तमगा थोंग हाफेट मानना लाइमिनरगदी सिंग पोसिंग से लाक्तबसु याय अदुना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ता मंगिबा मयामदो अखोइगी कनो सिंग मंगबिगनु तोपिरो होजिक्ति अनोब लेंगामसु लाबनि नक्सनबा होरबनिना कइनो साखुपरोमदा इल्लसी ने अपील तोजनी याम फजो वाफम ने तामोन नुक्सिने लेमिना जे हाइबनी तामोन हाइबो वाफम दा मुइवाना प्रेस ता अदगी पाउ दा हाइबो खुदिंग मकी तामोन हाइबो अचुमम ले ता माना अदुम क्लेम तवे एग्रीमेंट ता कोइ नागालिम पीबे याबगी वही याउरी न अदुम क्लेम तवे अदु सेंटर ने अदुम डिनाइ तव तमो माना खुमि खुदिंग सेंटर अदुम क्लैरिफाई तौर डिनाइ तव देयर इज नथिंग लाइक दैट अदुम हाइरपा अदु मथंग दा मंजित लाक्चगे मंजित ngasi huzik June 18 yorakadore tratruk suba the great uprising and unity day yorakadore ngasi mak UCM gi office da observation committee gi chairman PH Devana apprehension ngasai tamo hematna haibdu maina apprehension framework agreement kari tholok pe yai
चिंगनब ले है अखोई अग्रीमेंट्स ना पब्लिक ओइर मतुंगदा अखोई नुंसी चाना लेगद्रा नत्रगा फुरुप खुदिंग लेमिनेस अकाइब लाकद्रा है चिंगनब वफम फोंदे से बतां करे हबनी मफुंगइना अखोई NSCN इंडिया गवर्नमेंट अनि की मरक्ता इनरिवा फ्रेमवर्क of agreement asi August ki tang home 2015 da inakhiben have sim diam clear ware masi national media gi wang da inakhiba dugumba agreement ni agreement asi inaba matam da koi center gi luching ba sing aduga NSCN IM koi yam harauba minu homaga loina na hairo agreement asi da masai gi NSCN IM gi luching ba sing maroina koi general secretary thungalen muibana agreement asi na naga gi ba tongan ba koi unique history ma sema kanda koi gi maning makha tamna koi gi naga gi ba हाना लेरंबा स्ट्रक्चर दगी कोई नागासिंग न पामियो पामदु फंगगने हना यामना चाउथोकचबा वखलोन मखलोन न फंगदोखिबा मियाम पुनो उनरे हाइतारे हौजिक लाइबा पॉइंट केना कांदा तसेंगना इंडिया गवर्नमेंट ना ngasi manipur miyam da thengkhang ke arakta manipur miyam gi thajaba mangan khibagi thodok kya amaka thokre habisi di ton ba hingminari ba kangnup singna maik sengna powar gi tangkak sing da ningsinga kan da khangi कोई कबो बिली लमदम सिगी लमम खक ओइरंबा कोई कांग्रेस गवर्नमेंट की मतमदा पंडित जवाहरलाल नेहरू न बिथोखिबा अदुगा 1997 द सीजफायर एग्रीमेंट साइन तौननबा अदुगुंबा कोई की हाइरबा एग्रीमेंट हम खक थोला कांदा 2001 द विदाउट टेरिटोरियल लिमिट एवर फम खक याव बगी कोई मनपुर मियाम सिना कोई की असेंबली बाउबा तुम न मई थाकिबा लमन याम न लमदम सिगी मियोय तारागा निपान हेना कोई थवाई कटखिबा से तसिंगना अपन बगी ngमखैदा कनागुंबा मतन सिंगनबा यारो हेबसे मणिपुर मियाम ngasi su lepli adubu karigi damakta ton ba loop singna aduga ngasi simak laikai da framework of agreement asibu manipur miyam da public domain da center gi luching ba singna khangan gadabni haiba khoi gi ton ba public discussion me ama pangthok libano haiba sa khoi na masi kupthana thijin ba ma naina ba ma changi kuta sengna khoi gi ikoi da bida week che phong da khoi gi daily da phong ba week ki che phong da haiba khoi gi week ki che phong sigi manung da yauri ba koi point singi manung da khoi gi naga singi ba nationality sakhang ba gloina na khoi gi india gi passport pi ba gi system da khoi gi indian naga saiba wayam kak season na kan da khoi gi makoi passport system pi ga ne na palle hai tare masi fa da center gi luching ba sing na hari ba fum se lali hai ba fum kem ta claim tauba laitri duga chefong se kari gumba chumba na changna lan bado clarification tobum su thok pra na khali if kai gumba chefong se na fongi bado lali haina makoina agreement da ina mo tam da yaw da tho ga di hai tare sam na india gi system gi manung da whole india gi unification na ma unity and diversity gi leiba pot si da koi gi diversity oina ba gi pona ma ka india itself koi gi naga sing da tongan ba passport pi system da indian naga saiba wayam sina kan da koi ton ba leiriba koi gi india gi state singi marakta koi gi keno dana koi gi manipur dana indian nama haiba na tragana south ta koi gi tamil sing da koi gi indian haiba aduga naga sing khaktana muk koi indian naga sana khaidu godi itself masai gi agreement asigi manung da haiba free mas yormagadi koi gi narendra modi masamna su india ji thuai na silabra gi acho hang su tholok pa yai tare sam na koi gi handak tu su april li tang daraga ma thoi da lamdam sigi kai khum nazari ba honorable chief minister na koi gi tangkul nagalong na sinba function koi gi mabu koi kai khum nazari chief minister bu ok gi thorom da koi gi naga gi luching ba sing na koi gi point ong khok pa thoi hai tare yan han ba da koi gi framework of agreement india government amadi NSCN IM ani gi marakta tawnari ba sahi ase asibu support tawi haiba form makak haireba koi kai community chief minister ok gi function da pathway ani suba matam da koi gi districtorate koi gi congress government gi matam da laukhoki ba se masi review chogodamni haiba form makak yawi om suba point na koi gi national highway sing da koi gi protection force sing ba state protection force thamakan da koi gi national highway sing ngak ba yaro ha from hungdok yai tare masida koi gi kai community chief minister na ofum bo madu react torom dana halaki yai tare masina chengi ba apun ba koi gi sorry festival na chingba pangtho kan da koi manipur apun ba gi saktam ma koi ngasi lamdam sigi myam da koi sagat minara ga su tongan ba lalom khak chathara kan da koi gi tongan ba fruit sing ji marak da koi gi hingminari ba koi tongan ba furu kunthra ga ni pan hen na khunda laita dana chahi li sing kya gi wang de narak liba iram da manipur gi apun ba gi saktam se kana gu ma khran na kahen na khon arabra hai ba gi aki ba su ngasi manipur myam da fawi hai tare asenga ekoi gi khunai asida tongan ba fruit amatana manipur gi punba gi ngamkhai da singna basu
यारो है बसे मनपुर मियाम की अपाम मनी अदुगो लेनना अखोगी फुरुप सिंग मरक्ता थादौ न मैतै बु नमथरे तांखुल न कुकी बु नमथरे नत्रगना जालियारोंग ना अखोगी कबुई सिंग बु नमथ सॉरी मरिंग सिंग बु नमथरे नत्रगा मराम सिंग बु नमथरे हाबा अदुगुम बा फोम हाउ मणिपुर मियाम द सिबाबा अदुगी वखल दो खनबा लेतब्रा हाइन खल्ले दुगा करिगुम मधु की वखलों दो खल्लगदी मधु अरानबा मियेंग अमने हाइन थमजगे मरमदी अखोगी खुनाई अखोगी लेबाक असगी पुंसिरोल असे कोई कनागुम खरगी मखादा अखोई से लेरब्रा हाबगी अकीबदो ngasi मनपुर मियाम द हंगबम थोय हाइतार हादि तांखोलगी मरक्तगी आईएएस ओइखिबो मतमदा आईपीएस ओइबो मतमदा कोई कुकीगी सिलनाउसिंगना साउफम थोकप्रा मैतैगी मरक्तगी अचौ अचौबा गवर्नमेंटगी पोस्टिंग पाइ मतमदा मधुबु साउफम थोकप्रा तसेंगना लेबाक असगी अपुनबगी बा हिंगमिनारीबा फुरुपसिंग असगी मरक्ता अखोगी अमना बबु नमथनरे हाना खल्लगदी मदो कनागुंबा एक्सटर्नल फोर्स अमना मदुबु डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सिनरकांदा नमथनबगी पॉलिसी चथब्रा हाइबदुगी वहांसु हंगफम थोय हाइतारे समसमना framework of agreement ase masi public domain da khangan ba matam da ton ba koi gi political leaders sing da akai ba legadra ba so from se thamjage aduga assam gi gana parishad su koi charun gogoi na su koi framework of agreement se public domain da khangal loina assam da su movement chaukiba aduga all assam all arunachal pradesh student union su framework agreement aduga nagagi sovereignty gi ofum gi agreement asigi matang da koi arunachal pradesh ki ngang koi srokam da soklabadi koi arunachal pradesh student union tumina le thole haiba koi prime minister da memorandum pishin khiba aduga india gi lichung basing da khangan khiba lai rai tar samna hairaba agreement asida apunba koi gi ton ba yumthang nariba state sing gi apunba gi ngamkhai da su koi gi sokpa yaro habagi koi gi aningba apamba madugi chapchaba firep tudi फोंदोगसु कोई AMSU ना लौरकपा डिमांड दा कोई तोंगान बा CPI की OBI कांग्रेस को OBI नत्रगना असम की कनोगा असम गण परिषद को OBI नत्रगना अतो स्टेट की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगा मानरकपा याय हाइतारे मसी अको स्टेट असिगी तौफम थोकपा इंटरेस्ट म खंगनि हाइतारे अदुबो तसेंगना लमदम सिदा लेंगाक लिबा सिंगना मपुंगोइना हाइरिबा कोई एग्रीमेंट असिबु खंगनबा मतमदा सुकी मतिक कोई relevant ओइदबा पुरम खंगनेना लौरिबसे तसेंगना कोई लमदमसी मै चागदी हाइरिबा मियोसिंगदुना लाइट पुगदो रेहबसे अचौ वहंगमनि हाइतारे मरमदी कोई ton ba spoke person singna हाइरिबा एग्रीमेंट से कोई मसी नैनद्रसु यारबा इशुमनि न खल्लगदी आइगी लमदम आइगी फुनाई आइगी इफुरुपसे मै चालकप मतमदा हाइरिबा मियोसिंगदुना रेस्पोंसिबिलिटी ओइगदरा हाबसे अचौ वहंग मखक थोलकनि हाइतारे फजा वाफम थंबिरे मंजिना तामो हेमंतना जो मंजना जो ओजा तिकेन हाइरी से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तो पब्लिक डोमेन द थंबा मतम योरे हाबनी सी मतंग दम मखा तान खना जगे ब्रेक मत लौजे स्वांग मैं अमुक नतराम नोकचरी ओजा तिकेन हंदक हफ्ता अममांग ओजा तिकेन नागालैंड की फॉरेस्ट मिनिस्टर ना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मतंग जे ओजा ट्रस्ट डिफिसिट बिटवीन नेगोशिएटिंग पार्टीज एंड द नागा जनरल पब्लिक है ओजा जनरल पब्लिक लाइट ने पॉलिटिकल पार्टीज को मुन खंगदेन है वजह अदो डोमेन पब्लिक डोमेन सी मा की सेम स्टेटमेंट फ्रॉम द सेम मिनिस्टर अगस्त की तंग तरुक साइन एग्रीमेंट साइन तौनर नुमित हुमनी सुबद सेम स्टेटमेंट है वजह अदुन हैव दी नागालैंड जो जनरल पब्लिक लाइट दना पॉलिटिकल पार्टीज को खंगदे है वजह सी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वजह पब्लिक डोमेन द थमनबद करी काय बलै हुजिक छै अनि फजल कदौरे वजह खर थंबी गवर्नमेंट की कांगबोनो खुंगदब पाउखुम तो तेना खुंब फजते ओके अदुगा अखोय नैनरी से स्टाइना हाइनिंग बमले अखोय से आइदि कानदबद मारे यनबगी एग्जांपल में पिजगे करिगुंबा से सपोज पात्र से तंखाय न यावरे कनावम ना हाइनेबा मसे हाफ एम्प्टी ने न मारे कन जेट कन अतोपा मदुना हाइनेबा सिदि हाफ फेल ने हेतन तंखाय में फुन यावी है मारेसु तुम चुमगनी तंखाय में आहंगबनी है तुम चुमगनी अनिमक तो चुम है माई मागी कनुदुनी खेनरी दी मदैदुदा हाइरिबा मोट फोंदोइबा मीदुना मसिदि तंखाय में हाफ एम्प्टी नी हाइरो मीदुना मावंद एम्प्टी की माइंडसेट में लेबो अदुगा हाफ फेल नी हाइबसिना मावंद तंखाय में दी फुल ओइन सेस्टा तं यावजरी हाइबो ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्ट अदुना डिफरेंसेस इज देयर इन द माइंडसेट ऑफ द लेरिबा मी अनि दुगी कनु तुगी वन है बको असिदै से कोइना येंगो मतम तो पुन्ना येंबगी दरकारम लै अदुगा खोइसि यारि मगै यामना एदि सोइदबा फैक्ट बेस्ड ओबा इन्फॉर्मेशन दसो खोइ खनबा फै ओके अदे मो मानसित ना हारे
se kudam am per kabo bheli ki wa puthore masimak ti ai ta seng historical fact natte heba maram di kabo bheli heba bheli se khoi de ki sarki ba 1834 da sakhi bana 1834 da sakhi ba chu January ki tarik mapan si the actual transfer of land to kabo ne awad ne sakhi se aduga actual transfer of land chali ban numit chimak da gambir singh maharaj heart attack tor ga si aduga amuk January ki tarik kuni thoi du dana hariba lamsi pithoki bagi sign ji tawe marudu tawriba nipa ani seman captain pemberton ni amna major grant ni ani mang Manipuri ki political agent ngakta ni adu gambir singh maharaj ki matam du dai du da matam du yam tuilai chona ma dai khoi ki absolute sovereignty lei leite moine protectorate oi state oi di haibag yam argument to matam du ne aduga sidai sida ibona amaga hairi aba so it's 1952 da natra somewhere da itu da Nehru na masi kanu se pithoki hai masi karigumba record am ta fango hai maram di Nehru si di 14 November 1869 po hai aduga Nehru di lar da Nehru gi mama do mayum pandri ngai pok tri ngai matam ta thoki ba thodok amagi chatharak pa sahi ta samaga tarani pan gi matung da thokpa thodok amane ba masi gi thodok sai adu bo ai koi gi se masi kanogi matam da koi pamai bani thoki sararong bani thoki haktak ta I possession the lerum baduna. Pegoda, manner, not talking a tongue, hum baduna. I do I territory share to give Matic Yam South Home by information, my am Torum baduna. Matuki history is to low erga, Ikoina. Masikumba historical fact, may am say, academic dishonesty among the twist of the gay. I quake in Haro, Natraga, quake Marabang, she was composing Sigitamoita, Karigumba Amaga inside of Sincrab. Shina historical fact among Lana, Satpaki Kudamani. Aduga among say kan ai na sai haja ba dumai ton half feel ni heart empty ne sum ye na base matuda le mindset tu ki matungina anybody Nagaland minister na hage hayo forest minister na hage hayo te amana hage hayo even within the Nagaland controversial way ba si wapam se Manipur ki wana te mayam hen kam yom ni en po wi wapam kam beram ngani Eastern Naga People's Organization na district ahum mari Nagaland saruk te ki Eastern Naga state ma Eastern Nagaland sagat kane na hori yo mayam tum kam be du Sidasu even Nagagi civil society bo high gapla kari high ge adu mo organization mayam mana sigi framework agreement se kari gumbada machina koi gi territory integrity show hola bai koi gi interest hola di yadi hai basi even among the Nagast adu no gari tori ba port amane hauji kai koi da leriti ai maksu sidai September ki tarik 2015 da RN Rabi masaga magi office da pung amaga minitra nga subna discussion tawe ba nungdang da okay ko madu dai na mauda amna write up ma pir ga history ma thamme se nang na sigi decision se log dre mangda at least you should try to understand the history of two states Nagaland ki history ma ga Manipur ki history ma ga Manipur se 18 kanu tagi 3680 tagi lawler ga ji pawi 2000 years ki sidai se lai ba ko ki chronological order ma da pakhang batagi hora ga Borchna Maharaj babu ki thorol sing ki history si sine on the other hand Manipur Nagaland ki kanutati masi 1963 the parliament ki ekamana same ki bana malugi mamang dudana Kohima ga Makoksung ga pikraba subdivision ani gakta na Naga Hills ki kanosi taurga lera me khara lera ka the tuen sang do kanu dagi loksile ne father ki loksile aduga 6 schedule salaira kanda dugi matam sa ista se 18 point proposal man thangal ga partly accepted by government of India adu I do the game hoiga andalol se horoga 1963 the past the higher state hutam oira khiap ai koi gi ning thau pan mani makha tambale ba ga magi sahi kun sahi lising ni gi history lai basina 1972 phaw theng dai ab moina 1963 da from a mere Naga club tagin Naga nationhood phaw sagalak pa se sida tauri thabak sing se you should try to understand the fact adu na tragadi nana tauri pa kano sing se langani ana amount da hayab ko ana man ma duki kano se tar matam ta kariguma interest of the soktana mai take interest valley interest soktana tong no ai so ba ai su nang guma india na mana ba na mai take hai ba yaro ba na valley interest hai su yaro ba masiti le ba ani gi state ani gi one ba ado NSCN I am na natraga saisa kanona roi NNP kanoduna torungi matam du gi phijo gi matam du gi lakpa gi history puna musi yenge haraga na loga do decision set su main to yaro ba adu horga di hai do mana professor se sahi humpulan hora ba kangpu amana within the ambit of the Constitution of India, when lakpa say it is an Herculean task. Just over the program, no, that's wrong. Nang na han banate ba say.
si nang na han ban te ba nang gi mamang su silong e ko to khra ba nang gi mamang su kayar to khra ba anu nang adu har ga them ba yaro ya ba ai koi san lai se si gi unanimous su bo opinion su nang yeng ba ta ya adu na tan nang pa nga har ga di nang ya lan ba thu ga do mi ne ma do ya ga do ba ka su lai te ba adu territorial integrity ka heloi ha ba si di this masiti taseng na non issue ne ba territorial integrity su kai kai ro ha ba si ma di achum ba po ne ba machine non issue becomes a burning issue in the state ko issue na to ba issue amana ko the burning issue helaga ko the headache phawon ban ha ai mount so high ba nana ka heloi su ko ya re prime minister ka heloi su ya re ba everybody na ka heloi su ya re ba to gai bangam do su na te ba du mo su ya re ba to bu de ko ne nung sa thiri se Nagaland state ka mai hol ki ka tuen sang lak tring mang da ma kok sunga se ko hima ga le ba ko hima se thibo mai ko ro mi ne manipur ni thogi makha da le ram ni adu bo ekoi ki kano sing duna sandok pangam da bagi ason bu gi khudong sa ba ma lo ra madu mu lai gra ba lai gra matung du gi tuen sang lok se le ba tuen sang lok se ga 6 schedule salai le ba 6 schedule salai ra kan da state demand to re ba du 63 da no no p2 ba appeasement policy da se religious ground p2 ba to adu p2 na mara ma manipur praja na se kwai de nu sa thiri din nang pan na ga haira ti nang ne sei supra state haira ga ti extra territorial administrative setup link khala kanda which may lead to state udama talak pa yaba natraga nagalim gi mang padamadu gi stepping stone na semak pa yaba gi phimam du lagadi madu gi ne ba khunu sa thiri sidi ai koi the real nightmare of power city tawre ba pochina territorial integrity to so na ba na te ko na solo pa yaba du gum lambi am nang na yala magadi madu lale madu suktok to roi do bani even by mistake nang masi wakhal se khalo do ni to roi do ni adu masi lale adu aina peri history ani se nang just nang na thang si compare to ro se gi history si mak highest body am the period ga decision lo hra ba support am ni adu na masi to no hai ba adu bo yam aina sai hai je ba du mai na khoi nu sa thiri se haidi mamangi to wa to khar da adu ko piri ba to rok si mak ti kabo valley ki to rok si mak ti masi history twist to ko wani ko masi factual support like report nati taseng lali masi ma ai hiding da bani maram di masi ralti ki propaganda pang lau lau na ro lam ni na oja du being a bjp ai se hiding da bani adu matang da manjiti ko adu amaga haje hi ke sai se da manipur ki boundary se le ba ki boundary si masi prithvi ki history ni chauthoi pixel li kari guma tam do authority na tara ga when thaja ba ka nong la ka to ne koina 1949 के September को माथ होइद merger agreement सोई तोरगा October के 15 द सखिब मतम दुदा अखोइ के लेजरिबा बाउंड्री से अखोइना खनसरिबा सिबुने मरु मांग साउथो बुदने को भेली हारिसे अदगी 1834 साउथो पदने 1826 दा तौरिबा treaty of Yansa बुदने 1819 दा तारबा 7 years devastation दुने बा खोइ थेंगरिबा खुदों थिबसि को अदगी मथंग लाखिबा पोट मयाम अमने अदुना बाउंड्री वाफम से अखोइना इंडिया दा merge तो मतम दा हौजिक लेरिबा सि लेंगदना merge तो बनिना As Prime Minister, all parties meeting the Prime Minister himself must have to hire. Madam, the intergovernment doesn't have the right to alter the boundary of the state. Madam, the 1949 is merged over Kandas as it is merged over never. Aduna even Article 3 the Yauriba say state ki boundary se pixelan, but Southon Bapunamaki power Punamak said central government to lay Harry say. Ataki case delay be I have. Adu by Kogo Manipur, Matripura cases in Silipum Tokte. Madam, they can over as it is merged over given. Aduna matam the Prime Minister Manmohan Singh kari hage bo Professor achoba states in Korea organized opening aduga apik pa states in chum apik patan to gaino na bagat mo concept ti akoi master yaudra ga su madede da matam the honorable chief minister bobini adagi kang deputy chief minister ni ma torga sala ga haina bata akoi na kari gumba me exception ma hapsin bi haibana exception haptra su ma se कोई की थाजन नब कनो दुग मखा दसु माइ तों लैबनि न मदोम द खुथु दोन खलु तसु यारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स सम लौद्रसु हाइबनि अदन हौजिक लैदिति अरे वोन हाइ कर ओखरुल दा जे कनो तोना कोई की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कोई की बिरियन सब कांदा मेमोरेंडम सबमिट तो मोय हाइबि सुमि लैरिबा 7 डिस्ट्रिक्ट लाउट तो रोल बैक तो हाइबनि चिंबा कोई की हानै लेरम दु सिनि सि काहेंगनु हाइबनि चिंबा केदो मयाम हाइ बिरियन कयम खुमम दे हाइबि सिमदि लालेबा मेमोरेंडम सि यमतुन मा खुममेबा मान हाइबा ओ थोप याबा पुन मक तौनो ओ थोप यारो तो पोति कनाम तन सिंगर सु तौ हाय तो अदु नदि सिदै सिना अखोइ की थमोइ तो फावरि बाय अखोइ की लेबाल नुसिबगी अखोइ की स्टेट का हेनिंग तबगी अखोइ की से डेवलपमेंट की फावरि पुन मक से मसी नेगेटिव अप्रोच अमद चलोइ तौने बखोइ
adu tawtaragadi it provokes other people's sentiment to strike tawroi dong akoi we should be very much realistic adu tawraraga tabak si tawragadi akoi gi si kaam gi manung da khoi myam phaminaraga langoi si mi kudung koirau lauraga koirang lang du ko samana ra to dorgadi what will be the result reality to da khoi porokna bokona batai abo adu asima lare aduga sida leiriba kano singsa masi tobopudi lali haibadi nati maramdi kano bu aingon da faujaba akoi gi nahar hol sing da phauba akoi gi nupi sing da phauba civil society da phauri se akoi da trust deficit ma lai kibato maduna maram mo tawdolu mane khale ba do khoina khalap khudingi what about the question of Nagaland da hosi enpo na tori butu de kari waitare natraga sele salarang union kangbu sengsina akoi di dum horok pategi sida manipuri hoina horei akoi we had never been naga habje koi sumoi warakti hai adu matam tu ta leriba memorandum amaga pidna adar tawriba akoi ki kanu du su matam tu piriba Nagaland wapam pibu tu yaw tu naga haiba wasi chung yaw yo de kacha naga ba machire mawi that is also not in the state of Manipur Nagaland ki wane ba tu su oja point faza yamdi thambiri oja ado makhatan oja dum lakse oja tamamanta manjite laktung da majing sagi factually correct oi du matang da khana reji matang matam cham mitam khana reji tamamanta da lakse ki tamamanta ngasai ina haijab ki maina Nagaland ki first minister jo haire trust deficit le haire koi Manipur framework agreement je almost 2 years again BJP spokesperson was Manipur the BJP led government le center does BJP ni policy even government manner bokta framework agreement se public domain da thamba aibagi wafam wasi bokti openly press the media ki thong da phongdok thai tare tamam khata bi ge akhoi gi kanuna faida nate india government ta khoi RTI to RTI to kan da madugi kano se pakhum sit lakti pd framework agreement ki matang da pakhum laktri ado matam si thage bra kram to gumne ado la kan da kari hage do lege do yengsi framework agreement si akhoi na langtak na nangai bagumna india gi akhoi intellectual mayam sina kari yaurige si hangnari ba phum amane aruda asuk lu ba phum mayam ngak thangala yengari ba phum ama sigi matang da akhoi gi miyam na langtak na ba haiba si ai tahum thokprai na khali ai na ngasi akhoi gi mayam da hainingi ai na hajiningi si kanagumba akhoi ujiki mayam na framework agreement ki matang da campaign toriba sathariba ngangnariba saknariba mayam sing si arembani haiba taragadi daita lobi bangamgada thodang lobi bangamgadra sungthok tholoina lobi bangamba kana legi BJP na lobi gera nagano honorable minister N Birena lobi gera or natagana prime minister na lobi gera arthoga di kadu moi sanna haibadi adum haire khu tare loina mak tare ado yengse ngasagi wajana su thambadi yamna thambiri Indian constitution gi article 3 na hai thiuda wajana claim tawi akhoi territory yongna merge tawbani na hai adugumba state se Tripura su tum tawi atai su tum tawi Assam su tawga laimi Assam su ning thaw wala mini zaman tawr laimi adum Assam su lusai hill ne torma thugai singai adagidi akhoi Naga hill sanama tormani aduga kanogi 6 schedule thok pitokre 6 schedule pigi dagidi moi state ama oibagi manglan si yat pa haure aduga demand torpadagi phangri sine ba tawrise si pot mayam lay adagi ningthorol pali da sudo ngaire ngasagi manjit na haibada mana kitang aidi madugi du kitang gado brana khalle akhoi gi kano Nehru gi matang se some Nehru na akhoi gi kano si pitok pochon nate adu di adum Gabo Beli si pitok panate simdi sama summi akhoi gi treaty of Yandabo se Yandabo ki matang da akhoi sai na ba mayam lay akhoi gi lam khai na ba Myanmar ga akhoi Burma ga akhoi Manipur gi lam yen rak matam sida lam si akhoi na isana claim to poto ya khidre maramdi akhoi si kana gi super power ama mathta lera kan da smaina to ina ma yen mam yaw khre British na yele yen ba kan da Manipur gi boundary si moina boundary ne na claim to saruk tu moina pibide matam tu da claim torom dragadi phai khoi claim to khoi gi ning thona claim to wi adagi di phare yena thokan da ko na madu gi du lam du shi na bi ne khangde amani khangde sen gi saruk khara khoi sai khuding gi pigida bani ha pot na thanamba poto adu Nehru na kokthok pikhi na haiba poto ne ba mayam na fauri pote te rajniti gi amagi ofim sunna ta bada ngasagi adu gi sel do hoju phopa lupa am lorom ba su ai khoi na international forum ma da pukap ya bagi lambi masa ma kaino akhang hi mayam le ram bi ai ko adu matang da adu gi du leram ga dai na khan badagi adu gi apprehension du mo da leram ga ne na ai lowi aduna
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯄꯣꯅꯤ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯒꯤꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯠꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯁꯤꯉꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯦꯂꯪꯒꯅꯥ ꯁꯠꯂꯤꯁꯤꯉꯥꯏ ꯀꯩꯗꯧꯅꯔꯨꯅꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯇꯧꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ CRP ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ 20-30 ꯂꯥꯛꯑꯒ 90 ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5-10 ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯅꯝꯊꯈꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯃꯣꯏꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯣꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯉꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ N Biren ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯦ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ RN Raviga ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯊꯥꯖꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯨ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯍꯧꯁꯨ ꯍꯧꯔꯔꯣꯏ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯨ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯗꯥꯏꯇꯁꯨ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯝꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯐꯣꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯅꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯟꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯁꯤ ꯑꯐꯕꯅ ꯀꯔꯥꯏꯅꯣ ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯀꯔꯥꯏꯅꯣ ꯑꯃꯥꯡꯕꯅ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯇꯣꯡꯕꯅ ꯀꯩꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯌꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯤꯄꯥꯏꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ NSCN ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏꯚꯥꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯨꯅꯁꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯨ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ NSCN IMꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ प्रजा मैम अप्रिशिएशन अदुम लेहले हाबनी मंजित गसाई पॉइंट मैम दो फैक्ट्स मैम दो डिफेंड तौदबिदा मतमजु यारतमिना जून 18 योसले लेकाइदा अदगी लंबी चपद सु मैम कोई मणिपुर दे हाइने जून 18 योरदी इरांग थोकते हाइनबा अप्रिहेंशन लेब हाइतार मंजिको तांग सी तत्रात्रुक सुबा ग्रेट अपराइजिंग एंड यूनिटी डे दजु एमसु न अचौबा थौदांग लौने थाजे सिंग मतंग दो ओइना हाइबिरो मंजित अपुनबा मणिपुरी खनायमा सागनबा एमसुना मणिपुरी अपुनबगी सतम कायबा यारोयना 1968 कोई एमसु की प्रेसिडेंट मुतमगी लाउ थावम शरद चंद्र पाबुंगना कोई इंडिया की प्राइम मिनिस्टर दा कोई अईबा में वरन बिसल कांदा कोई 10 अंगामी की 10 अंगामी ना चीफ मिनिस्टर मतमदा दम कन्व स्टेट कोई लेबा खुनाई यं कांदा फिर लोगी बदी लई हाई तारे दम सिंग सिमक सो अपुनबगी खुनाई पंसिरोल दा काइथरकदबा पोचिंग से कायबा यारो हैबगी कन्व फिरम का दम लौदना सु लागले दम सागी ऐसे दिव्यची नसदे खतंग सप्लीमेंट पाबुंग फुंगुप चग हांसागी कोई कबो बिली से कोई निथौ क्यामबा खागेमबगी मतमदा माना खागी ngamakan da lamji loksalamane aitar after that ngasagi british ki matamda koigi british manipur thado digi mamang matam phawbada aitar koigi maharaja manipur ga koigi treaty of yanda bagi matumina compensation manipur government manipur gi ningthau da piram aitar after that british sakra matungda कोई कनो से साइगी कंपेंसेशन कबो बिली लो ब्रिटिश ना कनो द बर्मा द बिथोकी बगी कनो से लई ट्राई ता दु तम द साइगी इंडिया गवर्नमेंट की कोई कांग्रेस रूल ला कांदा जवाहरलाल नेहरू ना साइगी कंपेंसेशन कखे है बिसिदी मेक सेंग आई तारे मसिमंग ननी मनपुर मियाम न सिंग सिम कबो बिली से जवाहरलाल नेहरू ना कोई सरेंडर तौबगा चक माने ना फोंदो कांदा सिंग सिम लाउरी बसे आई तारे सम समना मणिपुर से तोन तोन मा थेंगांग क्या रखते इंडिया गवर्नमेंट ना थाजब मंगल है बिसिदी इट्स फेक आई तारे मरबदना कोई पुआरी की तांकक सिंग दा थोखिबा थौदोक सिंग ना कोई लमदम सिद अपुनबगी खुनागी पुनसिरोल दा कोई तोन तोन बा इंडिया की लुचिंग बसिंग ना मंगन किबा थाजब से मसी ngasi ngasi maksu mangal loi haninga leite ai tare mronduna framework of agreement se public domain da puthok u haiba matam da koigi lamdam sida luching liba lenga ki luching basing na madu miyam da khangan na ba open debate tabu matam da kadai phau ba
ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯃꯟꯖꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯟꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯤꯀꯦꯟꯒꯤꯗ ꯇꯃꯣ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯤꯀꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯔꯩꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯄꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯈꯤꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯗꯨ ꯀꯛꯆꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯤꯟꯅ ꯆꯤꯛꯑꯒ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯥꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯆꯨꯝꯕꯅꯣꯗꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯁꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯝꯇꯪ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯃ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯪꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯦꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛꯁꯨ ꯀꯟꯁꯤꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯌꯦꯟꯗꯥꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 500 ꯁꯤꯀꯦ ꯔꯨꯄꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯏ ꯑꯋꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯃꯗꯨ ꯕꯣꯔꯁꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏ ꯃꯥꯡꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤꯗ question highly we respect you as a public figure I haizong tuloy ke bako masai sida phangamba kanose karamai to mang he si aduta ajiki 560 rupees kok thok pa nate maram di piri si British ki treasury na Manipur ki Maharashtra Manipur ki sovereignty de pi bana aduga aikoina 1949 da merge tawra matungda Manipur ki sovereignty se masi India da transfer tawra ba syllabus government na la lena kedogi still we are studying I haizong tuloy silang and the syllabus of ta ko ba ko syllabus to kanu do aduna sovereignty se merge tawra matungda India da sakhare aduna hariba treaty of Yandaba to matung in India the compensation pin na bagi 500 sike rupee pin na provision laite ba aduna adu ai du da adu ko ni nungai ta ba mati sidai sida 1834 da sakriba adu gumba lam se masi Nehru laba matam da agenda da come up to do madu kari hidden agenda like ki ha ba ko ni nungai ta ba di fawa maram di madam mayam na hainer si ada andamani cover adagi legislative loction na bo hona bada koi gi si 15 bra koi gi matam da leba scholars sing matam leba kanu sing kam so khanadana asi wafam se agenda da kamap sung tong tawdana loishin gi bagi maram si karik no haibu do koi ho ni don pomi bo pod mane oza kacham madu khanara kan da po to gi matam oza si manjin haiba syllabus syllabus tammi adu gi matang adu no matangi debate ne ngai manjin adu gi point yam valid point ni syllabus te kedu yauri no habni matangi debate ne je guest amukan thagal pong duk sari ngasi gi na di matang solution jare impact news manu huna tabi puno pu amukan kurum jare